Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka kunhun kinongnya akali kamai kabalatip kum ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association hakalai tarik urampang arja arpesan kilalit ban bojing tho sha director jong ka Negrims Hospital ban pen sngau sha ui kijing ki bakit khat ka kunhun ki kendu halor gajing pen mi hukum ba sha shu ki kali kamai ban yeng haplau jong ka Negrims hendrei ki kali shimet ban kisha kat baman nakalyang president ke EKHLTWA uba Wandon Bok Jerwa ulaong baki jingle ki bor penyat ke Negrims kelong baki nyopo yaki nonya kali kamai ulaong ru baki kali taksi omdei baki kit tang ki brio ki bakot bakya hendrei ki kit ru yaki nongpang uba Wandon Bok ulaong banakalyang ke kenhun kam shimla yo banu kendo yu director ke Negrims kumta kin salit banu kendo biang hakasan tarik kata la shisi habire waktu ka jingja po Negrims naglang jinglo kasi la dengan bo city manlay kendo yo way officer ko dan po Negrims pade hapo yo deputy director of Negrims de naglang jung simla ay kalong ka assurance hindi wong ba sawan no la sisni kata kalong la santarik kaya kapor sa phone maki ini marwa mentak sini gawai kalong bagi mlak banyak kendo yo director dan deputy director of Negrims nakata baki dan ka urgent meeting ko jung sebab de kinwan la sa ni la sisi minister de yangi la suong ba saiwan no la sisi de kay decision ta ko simrai na marwa mlak banong simrai da maki ba hang hapo ra ko ko so de iki nantinya Negrims kalong yo director dan deputy director kita hi kadi jung ni kendo jung ni lai Negrims kalong ba katawur ka kalong jing sa kenpo yaki kali kamay makin tentang matang malibo ng pang nani tentang matang manusaw ng pang nani dadon ki bahiyeng masam jang kinamnya kali dadon hapo Negrims himla la hi banong man sisi madon bahiyeng te dan kam hi ban parking ya kali hantu te hendrai mantah peni man ko order ba kim sa shu ban yeng yaki local taxi baik private ada sa bakiman te kalong kani ki bakal kontra yang baseng bangin hap indep benriu ba kani ka discrimination dan ka jingnyo po ya ki walang no jingnyo ben ya ki nongnya kali jeni ba ngingi lang don kam hakim lang salang lang kuno la dem ni pakat lang namar ba awat ning tren ya ki wei to ki staff ki dan hospital ki nurse ki doctor ya kata nginum khang ya ki wan ra ki private mar maki hi ki wei ki bri ki ba tray ki belong frontline workers mo nang banta kundo banyata ya ki singin ka jungi ki bri ndrei ka basno longo kalong mamanta ka tung chinap jungi hang tai pada na do ki bri ki bered do ki tray kam bered do hadu ki bahe la ka jong kali te ka perkamnya ya ka parking hang tai apa Negrims Hospital hi kadi kita. Te ha jing sa kajing tawa ka jing kalong bakti ban alap no ya kawai ka parking nak banta commercial junction. Berarti yang makna hang turu kadi ban specific back tang nam tata kam. Ndai ban baksion bu itu kali hang tu bakin sangkai bat ski ki jaka. Ndai ka hospital hi kadi ki jaka ba boro ubriu ni don kau. Te kata hi don kam ban hab ikren ha ya kadi man tata kadi hani kren de hang no ru. La kono no pek kan condition mantas kan don tang armut. Ko li wei nang pang bot driver. Sebelum tadi nang pang la bandai manu dem dei dero habakut ti nang pang nang rung sport emergency tu driver nang habli wa de parking sport sulok ni tai kalong jenjang dong lada maki kinwan khat kansangan san sunu bahi yang him dan de habakut kalong ke bakal nang habi pakat ya so tai di jipwa jeni ting mele yak pam taski habi de pani jingi kelu jingi pani Negrims ni kinang yalam dengan lain nak punya dengan Negrims si empat poin sunu jeni kan tingkarai bakadu kencang baiklah sisi kata lang santri Mencuak kisah ni meki lokal bakin room sport. Mencuak kisah ngamtip ke kata bak pelong iki pada mentakim saksu. Kata de ko order pelapa sunu ka potrik. Jong Desember ngiru yang ba lakuno kuno kelong ba kadi bentan spesifik ni. Ngiru ngim khang ye kiwe. Skim takidan kibri usuli yang hang tu li observe li kamari ya kata ngiru ngi persa ikum kata. Hapo kompos ng hospital ngim sak male unta. Hendrai lada kadi belong ba emergency te kadi belong kadon ka pos ke kada buwan penyang ki security itu ki biang de na kali toket ke ong iwan te wan bu puntan te kalong kan flow kan system deng masuk ta sube be te kan hap sai subo ta bahian jong pin ta pin nama ka taksi hi mentang masuk no ngindi ba mengikit tangi ki bri ki papat bakya deng teng ka taksi kalong ka ambulans ngihap kit ro di kinong pa te jengkit jungi kinong pang pada da apoy hang tu kin sube ya ki ta kinong nya kali kamlong pasok na Kamu nak korban ki pasal ki kuil order. Mama
Kimdan kan uno kujung tip sini saja. Kata yang tahu long bang ngir masih gitu kalau ada itu notification ni kendet mat ni sosi.